of reserved seats available for everyone. And please feel free to accommodate yung upuan po kung saan po kayo comfortable. And in a few minutes, we will be starting our program. But for the meantime, let us be entertained by our performing band all the way from Santa Cruz, Ilocos Sur. Ladies and gentlemen, let's give it up to the Sweet Glam Band, Mr. and Mrs. Tornado Husitlet, together with Mr. Narvi Desalia. Thank you so much po. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya, ako'y hanggang nagyakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, magdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. So the Kamiaputi Sweet Blend Band, Mr. Narvi Desalia and Mr. and Mrs. Carda Duo, and of course our elder sisters dancers all the way from Agoo, La Union. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. I wanna make you smile whenever you sigh. Play around with your arthritis instead. All I wanna do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches. Build your fire in the forest breaks. Oh, it could be so nice growing old with you. And I'll miss you, kiss you, give you my coat when you are cold. Need you, feed you, even let you hold the remote control. So let me do the dishes in our kitchen sink, put you to bed
po, Ma'am Emma Talbo, sa aming t-shirt po. Thank you so much. Ganda. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy that's so in love with you. I mean, not so much to show, the diamonds that glow, the limousines to take you where you go. But if you keep to find yourself, fight all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time and let them hear to this ordinary song. Just an ordinary song, the special girl like you, from a simple guy that's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years to see you through, still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. But deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years may see you through, still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song, the special girl like you, from a simple guy that's so in love with you. Alright, so I think and I believe that everyone is excited. But before we formally begin our program, may saman apo nga balse, nga salaan apo amin nga sang ili, amin nga dati apo nga mga yat nga sumala iti balse. This piece is for you to Carmesco.
kamay ka sumala In po. old Oklahoma, two hearts were beating into love, baby, away with the downing and left me here all alone. Left me to find home, my darling, that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, in hoping she'll come back someday. Ayan, nalagay mo sumala po na ginit taga Santo Domingo. Arangkada, Santo Domingo. Dagitay nakatago apo dita nga sa nga ili apo. May kayo na apo tagsasala tayo agrarag tayo apo. Yan ang nangruna po dagitay kasangsangkot na tayo Pilipinas. Mailiw da ako ti agbalse. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, in hoping she'll come back someday. Waiting in old Oklahoma, in hoping she'll come back someday. Alright, so just keep on dancing, ladies and gentlemen. Here's another valse. I encourage po yung mga nakaupo pa po dyan. Please join the dance floor. Rigat at trabaho, di bayenti man, makut-kut di nabudo, inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo, rik-rik at mitna palalo, dito'y haway kapsat ko. Narigat na tuok biyag di haway, trabaho akan kanayon, nagsurat ni kabagyan lumawat, ibaganat gayat na agatan, agriing ka mangrik na ka kabagyan, sursurwem ni agtrabaho, di mo saksaklutin dakulap mo, tapnon rumangay biyag mo, di dalam mo, rigat at trabaho, di bayenti man, makut-kut di nabudo, inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo,
ko. One song. Again, I encourage po yung mga nakaupo po na hindi po sumasayaw to please join our dance floor. Our dance floor is wide open for everyone. So welcome po tayong lahat to join itong sayaw na to. Thank you so much po. And of course, we have here tonight our dazzling dancers all the way from the province of La Union, the Elio Sisters Original. Di dalaan mo rigat at trabaho, di bayen pima makut-kut pinabudo, inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo, rikrik at mitna palalo, ito'y haway kabsat ko. Rikrik at mitna palalo, ito'y haway kabsat ko. So I think ganado pa po ang lahat ng sumayaw, sumay-sabay ang mga balse. O naraniyak abulan, un-unoy ko indingan, day ka naslaga silaw mo, di mo kan ipakita. O naraniyak abulan, samsangit ko indingan, tuy nasip niya talubong ko, hingga't silawan kapag siya mayaw awan. Lumin ka ng lipatin, karin kaniyak nagibusin, samsam itik ni patay, ubulan kita kunin, nang laylay ni ayat, hingga kadin palas pangin, ununoy ko darasem na ikede. Karim kaniyak nagibusin, samsam itik ni patay, ubulan kita kunin, nang laylayan ni ayat, hingga kadin palas bangin, un-unoy ko darasem na ikede. Luin ka ng lipatin, karim kaniyak nagibusin, samsam itik ni patay, ubulan kita kunin, nang laylayan ni ayat, hingga kadin palas bangin, un-unoy ko darasem na ikede. Alright, so thank you so much po. Thank you so much sa mga sumayaw. Thank you so much to our performing band. Yes. So palakpakan naman po natin yung mga sumayaw, ladies and gentlemen. And isang paalala po para po sa lahat, mahigpit pong pinagbabawal ang nakasimangot sa oras na ito. Okay, so just a reminder also that the simplest thing
Yeah, the sweetest thing that we can give to a stranger, hindi mo man siya kilala yung katabi mo, is your sweetest smile. So I request everyone, nangitian mo naman po yung kasama, yung mga katabi nyo kahit hindi mo po siya kilala. Isiman nyo apo, dagiti ka abay yun naman pa yung kay agaam mo apo. And of course, agin na mo kayo ng kayong agam mo. If this is your first time to meet your seatmate, then iyang moment tinagan mo tapos damdam makit at baka damdam makit agpadpada kayo nga mga baka dagiti surprises nga naisagana ng tarabi ayan, so ladies and gentlemen, are you ready for the party tonight? Mabisim kayo sa amin din. Ladies and gentlemen, are you ready? Alright, so I see everyone is very excited because tonight is not just a celebration of our celebrant, but also a lot of surprises will be given away later on. But for the meantime, before we proceed to the program proper, yung mga hindi po sumayaw, this is your moment, this is your chance na sumayaw po before we begin. Thank you so much. Man, ulitin ko lamang po, yung mga guests po natin na nasa labas pa po, please feel free to get inside. We still have a lot of chairs, a lot of seats available po dito sa taas. Ang dami pa po, madami pa pong bakanting chairs available pa po dito sa taas. Please feel free to accommodate those seats kasi yun po is talagang para sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. So may samanan po nga balse. Yes. Yan, so may saka naman na po nga balse. So sumala tayo pa'y apo, tas tayo turugyan ti programa tayo. Yes po, malay natin. Malay mo, malay ko. May papremyo po yung pinakamagaling sumayaw, yung pinaka-participative sumayaw ngayong gabi. Hindi po natin alam. Baka may chocolates by dollars. So guys, please be participative. Thank you so much po. Let's go! Katak-katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Katak-katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging gabi't araw. Halipinin mo't walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin laging habang buhay. You know? Katak-katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw Pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging gabi't araw. Alipinin mo't walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin laging habang buhay.
Lamiis ti aglawlaw, isut mang pasingkit, nga bukit nga ayat, napno ti samli. Di bulan anabilig, sikat mang pangayet, di paten di anapasne, iyanikot raniyag mo, di agpupas anong mo, nagsilaw di patek, nga di agmodo. Oras mariti dumteng tapno inarak-arakit, ipilig ni ayat nga nanari patuen. Patubok nga adu di ka ba ilang nga tumbae, nga tiper kinaputno na usar agame. Naraniyak abulan, sikat mangi panekne, kari-karibi anapasne, lamliis ti aglawlaw, isut mang pasingkit, nabukel nga ayat, napno ti sampi. Di bulan arabile, sikat mang pangayet, di paten ni anapasne, lamiis ti aglawlaw, isut mang pasingkit, nagsilaw ti patek, nga di agmodo. Oras mariti dumteng tapno inak nakaraken, hibilik ni ayat nga tarnari patuen. Hanubok na adu di ka ba ilang nga tumbae, nga tiper tinapudno na usar agame. Oras maniti dumteng tapno ina nakaraken, hibilik ni ayat nga tarnari patuen. Hanubok na adu di ka ba ilang nga tumbae, nga tiper tinapudno na usar agame, nga tiper tinapudno na usar agame. Alright, so thank you so much. So we have here another request. May isa ka nung cha-cha po? Yes. So hindi po napupuno yung upuan. Hanggat hindi po nakaka-accommodate yung mga upuan and tables po doon, hindi po tayo mag-i-start. So once again, I encourage po yung mga bagong dating po na guests. Please, if ever may assurance tayo dyan, please, po, pa-assist na lang po sila papunta sa kanilang table. Thank you so much po. Alright, so here's your request. Let's do the Atlas Sabante. Once again, ladies and gentlemen, the Sweet Blend Band. Together with LU Sisters. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. My stomach for some affection from your direction. After night, let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's to find the way I'm pressing. My heart is pressing with love for you. Did your mother ever tell you that reason right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only you man to wanna scream. Let me love you, Carmelita. Just when thunder gets in there, I will bet my palm pass up, and you're a sassa, kiss again. Cha-cha-cha!
love you, Carmelita. Just when tender kissing them, I will bet my bottom pass up when you're a sessa, well, kiss again. Let me love you, Carmelita. Just one tender kissing them, I will bet, Carmelita, I will have to beg again. Okay, give it a cha-cha-cha. Pipita mi corazón, pipita mi corazón, pipita dime ese amore, cántame así, con amor. Pipito, eres mi vida, my cariño, my querida, canta comprendido, nunca comprendido, por un beso en ti. Bésame dentro de tus brazos. Pipita mi corazón, pipita mi corazón, pipita de mis amores. Cántame así, con amor. Yeah. Pipita mi corazón, pipita de mis amores, cántame así, con amor. Cántame así, con amor. Alright, so take a look. Ladies and gentlemen, yung mga sumayo po, maraming salamat po. So palakpakan naman po natin yung mga dancers natin. Yes, nanggaling pa po sila sa kabilang probinsya just to come and celebrate with us. Once again, ladies and gentlemen, our dazzling dancers, LU Sisters from Agoola Union, isang malakas na palakpakan naman dyan. Yes, so maraming salamat po. So I think, excited na po ang lahat and gutom na po ba tayo dyan? Sino na po ang nagugutom dyan? Don't you worry guys, nilipas din yan. Okay, so ladies and gentlemen, marami pa po akong nakikitang bakanting upuan dito. Pero I think baka on their way, here pa lang po yung mga ibang guests natin. Okay, so we are now to begin our program for tonight. Once again, are you guys excited? Are you guys excited? Yun, so palakpakan naman na may kasamang iyawan. Yeah, so ladies and gentlemen, I would like to introduce myself. I am Reina Ray Eliaga from Santa Lucia, Ilocos Sur. And of course, I will be your official host for tonight, whether you like it or yes, wala kayong magagawa. Okay, so palakpakan nyo naman ako kahit dalawang clap-clap lang. And so maraming salamat po. And of course, we would like to thank first and foremost Ma'am Emma Talbo for inviting us here tonight. Maraming salamat po for considering us.
and for making us a part of this celebration. Thank you so much, ma'am. God bless po. So, ladies and gentlemen, tonight is a celebration of God's faithfulness in the life of our celebrants. A double celebration indeed. And we are gathered tonight to witness how God has worked in the life of this lovely couple. So without much ado, ladies and gentlemen, may I request everyone? Yeah, so may I request everyone to please rise. So ulitin ko po, maari po bang lahat po tayo magsitayuan as we welcome our celebrants in their entrance. So ladies and gentlemen, our birthday celebrant, Sir Juan Talbo, escorted by his loving and ever beautiful wife, Madam Modesta Talbo. So palakpakan naman dyan, people! Again, ladies and gentlemen, our lovely couple celebrating their 60th wedding anniversary. 60 years of God's goodness and faithfulness in their lives as husband and wife. Also, 90 years of existence ng ating birthday celebrant. Sa pa pong masigabong palakpakan para po sa ating birthday celebrant, Sir Juan Talbo, together with his loving wife, Ma'am Modesta. So there we have it, ladies and gentlemen. Our celebrants, once again, isang malakas na palakpakan po na may kasamang hiyawan. Yun! So maraming salamat po. And before po tayo umupo, ulitin ko po yung reminder ko po kanina, mahigpit pong pinagbabawal ang nakasimangot ngayong gabi. Yes. Alright, so ladies and gentlemen, to formally begin our program, wala po munang uupo because we will invoke ourselves through a prayer to be led to us by Pastor Orlino Pahela Jr. Sir? Lula. Sakbay tayo man nga ag-pray kakabsat. Kaya't kuman nga idanon tinabara nga panang kablaaw, iti naisang sangayan nga aldaw para kadagiti kay gapwan ti kaadda tayo tata. 90 years old ni Lolo Juan. Ken kastameten 60 years wedding anniversary, 60. Agasan nyo data, habsat. Tati umay kami ditoy, kadwak ti asawa, kunana kat madanon tangata ditoy. Amazing, di kami nakaskas daaw ti kinimbag ni Apo. God is so faithful to them, and it's only by His grace, no apay nga nadanon dagiti dalolo ken ni Lola iti daytoy nga aldaw nga panang i-celebrate da iti anniversary da, and at the same time iti birthday ni Lolo. Kaya't mapantayo nga rod kakabsat iti panagtamed ket agkararag tayo. Let us pray. Managayat a Dios amami nga nasantuan. Lord, daydayawan da ka iti daytoy Apo nga rabii. Adtoy kami Apo Dios nga sangapada nga umasideg iti trono ti parabor mo ket iebkas mi Apo iti ingkam panagyaman. Lord, bigbigan mi nga sikat ti makagapuno apay nga nadanon Apo dagitoy a naganak iti daytoy nga familia. Iti daytoy Apo nga celebration iti 60 nga tawen nga panagdenada akas agasawa. Ket pamaneknek o Dios nga sikakat nagbalin nga napudno na ayat na dungo kadag itoy nga naganak. Ken kastameten o Apo agyaman kami iti 90 atawen ni Lolo Juan nga inpaay mo Apo ken kuana. Ket Apo Dios nakaskas daaw ka. Ama iti daytoy nga rod Apo nga rabii adtoy nga ipakpakaasik kadi.
iti patuloy nga panang bendisyon mo Apo kadakwada. Iti patuloy nga panangited mo pay tad adupay nga tawen. Ken adadupay nga bendisyon Apo iti panagbiag dagitoy Apo nga nagannak iti daytoy nga familia. Ken kastamet ten o Apo agyaman kami iti adu nga bendisyon kan parabor mong uray pa iti sibubukal nga family Talbo. Ket adtoy Apo nga agmaymaysa kami amang amangi celebrate daytoy Apo nga kinaimbag mo kadakwada. Ket Lord dawatek kadi nga sikat imang bless iti amin nga paset ti programa ti daytoy nga rabii amok Apo Dios nga no sikat ti agtrabaho agbalinto nga nabalegi. Ket agtalined kadi o Apo iti ayat ken kapya Apo kadigiti nabatbati pay nga oras iti daytoy Apo nga aramid mi. Amin Apo daytoy inakdawaten iti nagan ni Jesus. Amen and amen. Alright, so thank you so much, Pastor Pahela. So, wala po munang uupo as a declaration na this event is successful and victorious na po aside sa prayer ni Pastor. If you know this song, let us together sing the song, The Goodness of God. Ladies and gentlemen, our performing band, Split Blend Band. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Alright, so there we have it, ladies and gentlemen. So isang malakas po na palakpak as we thank God for this very moment. Napakaganda, napaka-ayos po ng ating weather for tonight na talaga naman pong hinanda ni Lord for the celebration of Sir Juan and Ma'am Modesta. So pwede na po tayong maupo. Yes, maraming salamat po. And ladies and gentlemen, yes, I see mga nakatayo po doon po sa entrance area natin. Marami pong upuan dito. Please feel free to accommodate the seats. Thank you so much po. And so to formally welcome us all, ladies and gentlemen, may I request Ma'am Emma Talbo for her words of welcome, Ma'am. Naimbag nga rabi tayo amin na po. Anak nga nairuwa magsasarita ti kaadwan ngem I try my best. Ita nga rabi nadanon iti nagasat ngal daw iti 90th birthday
ken wedding anniversary da mother ko. Iso nga naangay, dahito nga okasyon, ket agyaman kami, tanadanon dati kastoy, gapo iti kinasayaat ni Apo kada tayo. Ken kablawak met, dagiti bisita, ngayon may ita nga rabii, nakidangdanggay kada kami, ket dawatag ko maapo nga, mangantayo. Tapno may bus dagiti saganami nga para kadatay amin. Jak unay ka adwente saritan, kamangantayon. Alright, so thank you so much, Ma'am Emma. So sabi po ni Ma'am Emma, kakain na daw po tayo, pero I think pagka pinakain na po namin yung mga guests, baka magsisiuwian na po after nilang kumain. So medyo bibitinin po natin yung pagkain. So since marami naman pong pagkain dito, hindi po siya mapapanis, di ba ma'am? Yes, prepared of course by our catering services, Marcos Catering and Decoration. So maraming salamat po. So later on, matitikman po natin ang mga napakasarap na putaheng inihanda ng Marcos Catering. So for the meantime, so kanina pong pagdating ko dito sa reception, kinausap po ako ni Doc Wendelin. Yes, sabi niya, kausapin ko daw po yung couple about sa historical background nila. Gahul po tayo sa oras, hindi po ko na-inform, nakakausapin ko, kukunin ko po yung kung paano po sila nagkakilala, kung ano yung ginawa nila bago sila nagkaanak. Ano yung ginagawa ng mag-asawa bago magkaanak, ano? Yes. Sino po nakakaalam dito? So, sila po ang tatanungin natin ngayon. Para naman po may twist. Hindi po ako yung magkikwento, sila po yung magkikwento. So, unahin po nating tanungin or interviewin si Sir Juan. Hello, sir! Hello po. Can you hear me, sir? Yeah, so can I have one microphone here? Wait lang po, sir, ha? One microphone po. And kanina po may may mga parang papel na binibigay po. So, malay natin, baka tayo po yung mananalo, so wag po nating walain yung papel. May number po ata yan. Yeah, so I'm back. So sabi po ni Doc Wendelin kanina, interviewin ko daw po kayo, tapos ikukwento ko daw po sa crowd kung paano po kayo nagkakilala. Pero sabi ko naman po, kayo na lang mismo yung magkwento kung paano po kayo nagkakilala. Imagine that 60 years. 6 years na kayo nagmamahalan. So paano naman po kayo nagkakilala? Sino pong nanligaw, ma'am, sir? Sino nagaram, sir? Sigawan nun ni ma'am. Isuna ti nagaram. Agpaiso, ma'am, sikat nagaram? Sir, so na, 5 taon na na. Okay, kunan ni ma'am Modesta, ni Sir Juan kanot nagaram 5 taon, nagbayag mo ta 5 taon, nimbag ta hanga nakabirok ti sa bali. So kasano mga inaram ni ma'am Modesta, sir? Kasano nga inaram na? Kasano mga ginawat-gawat tayo sabsabong na, sir? Imay di balayo, sir? Ay, isuna talaga tinagaram, sir. Agpaiso ba? Sikat na pan di balay da? Sir, isuna 5 taon nagbibisikleta ti racer. 5 taon ka nga nagbibisikleta ni Sir Juan nga apan agenda, ma'am, di balay da racer ka no ti bisikleta na. O nga panagar-arem. Apay mo ta 5 nga taon mo mga pinagar-arem nakaun-unday laka nga kanitumet eh. Makasal no, niya to ugali na. Si men na kanon niya to ugali na. So DJ, apay DJ makabulan, ma'am, di pala na si ma'am. Makatawon, madipay. Ha? 2 tawon. Madi. Oh, 5 years tanong ang pilpilit ni Sarwan ti pagpagina ken ni Ma'am Modesta kana umaba nga mapilpilit naka ented na tanday kalkalaingan na nga sungba na nga nasambit nga wonang. Agpaiso, sir? Agpaiso yung baganan ni Ma'am Modesta, sir? Nya kunana kanon na nangeg. Inaram makano ti 5 nga taon, sir. Bueno, stop. Okay. Di ko anya mo tinusungbat mo kanya na, ma'am, di imbagamon nga inaklon mo kaya nan. Baga na damdamo, sir, kakwa, de mari na nga kayat ko. Personada kiti, sir, ta damo pasititsura na yung sinisim ko, baka do tinubya na, sir. Ure kati, makaure kati 5 taon. Hanggang mo naman sang sopa na, sir. So, ulitan di ko na ni ma'am. Kunan ni ma'am. Actually, kursunada na mo't kanon ni Sir Juan. Ngam di talaga kanon nga inyuray na kat 5 nga taon, tatikas takat masiim na nga talaga. No talaga mo lang nga sincere di pa nagayat ni Sir Juan ta amangan ket tino talo no duwa ti
sabsabungon ni Sir Idinti barangay da ma'am, di ba kasjay apo? Ngam tatangaminan ke, naginaram kay ti Facebook ang mabalinan. Wen, ngam jak pa'y napadpadasan di jay. Nasing putang amin nga ubing. Alright, so, Sir, anya mo tinariknam, idi sinungbatan na ka ni ma'am. Naragsak kami lang. O, perpermi ka no tiragsak ni Sir, one idi sinungbatan ni Ma'am Modesta. And then, nagkasar kayo nga dagos, ma'am? Okay, dinanon nakati pamilya ni Sir. Nagtutulagan niyo mo ti kasaren. Manumang nga baboy ti pinartiyo idi, ma'am. Numalagip mo pa'y. Ay, nakanoan mo ni ma'am. Takwa ngamin idi, hampay lang usot take out idi. Iso jay may isang nga bukel ababoy kot umdasen. Para itini magasot nga paks kasjay. Ay, nagpartida pa tinuwang ma'am. Ada pa nga nga biyak day Sara tinuwang ma'am. O, nagpartida pa tinuwang talaga mat nga kita nga talaga nga adati kaya da idin taman mano dati agparparti tinuwang idi. Di ngamin? Di nagkasar ni nanang kentatang kukit naguragala 2 kilo nga tultulang. Gusto di dyan. Alright, so DJ Apo, di background, di historical background ni Ma'am Kanaser. Ngam kasat no nga naginaan na mo kayo nga yan, ma'am. Nagsarasarakan nyo, ma'am. Ditoy. Bali tagad to'y kayo burubur nga duwa, ma'am? Ay, wait. When? Okay. So taga burubur da kaya nga duwa ni Ma'am Kanaser. Ay taga magsingal ni ma'am. Taga to'y burubur ni Sir. Atayumot ang abis-bisikletaan ng arod ma'am aya. Aglingot mo amin asil-sil lang ano kasta. Imagine Santo Domingo going to magsingal manong nga minutos di jay. Tapos means of transportation mo is bisikleta. Kasta nga talaga ti kasinsil mo ti agaram idi aya ma'am. Sir, napadasak ko mamot. Nagmaya ko madupikat ko nag-sweat. Okay, so kung na ni ma'am narikat yata nga pa nagbiag mi idi agar-arado ka no ni Sir Juan naging gana ti kastakat rimang rang idi pa nagbiag da nakapaadal ti anak da tatakit makita tayo met dagiti bato nga nakasabit kin ni ma'am ket talaga nga sumilang-sumilap. Yes. So ada pay apo ti kayat yung nga maamuan about iti love story da. Any question from the crowd? Kasi no siya bilang amin apo ket jak pay napadasan tinagayat ti putput no ngamin. Iso nga jak ko na amot sa sawek ditoy. Naminsan lang nagayat na paay nakpay. Di kat nakakaskas barbarang malaan damdamayin ton malpas iti nga programa ket makabiro ak tamit ti kasimpunganay ko nga tagad toy First District of Ilocos Sur. Tagka karuba tayon to ma'am di ngamin ma'am. Tano adat tilot pam ket padigwan na latan ko tap nagnanayon latan nga nabutyoga. Ada may retom kanya ma'am. Ayan na ma'am. Sino ta ma'am? Uray baki nga uri bebe maya. Sino kanya da ma'am? Ay talo nga babal apom dagijay ma'am. Naipatawid mo ba tay tawid dan ma'am? Arma mo tatanokwan ma'am. No naipatawid mo tay tawid dan. Sinti daddy. Bless po. Alright, so yun po muna yung partial ng historical background ni Ma'am and Sir. So palakpakan naman po natin si Ma'am and Sir. Yes, so recap lamang po. Si Sir Juan po inanligaw kay Ma'am Modesta ng 5 years. Tinanong ko si Ma'am kanina, bakit yung 1 month po ba hindi pa po ba sapat? Sabi ni Ma'am, kilatisin na kanon na laing. Yung 1 year po ba hindi pa po ba sapat? Hindi pa din daw po sapat yung 1 year. So ginawa po ni Ma'am na 5 years para po mapatunayan po na tunay ang pagmamahal ni Sir Juan kay Ma'am Modesta. And now, ladies and gentlemen, they are celebrating their 60th wedding anniversary. So palakpakan naman po dyan. Yes, so we can say that their marriage is very successful. Their marriage is very victorious. And it is because God is the center of their relationship. Ayan. Tama po, ma'am? Bagay yung ito. So yung pagbagak, ma'am. Yes. Okay, so without much ado, ladies and gentlemen, we now proceed to the next part of our program. Parang gutom na po kayong lahat,
Inom-inom muna ng tubig, guys. Yes, inom-inom muna ng tubig. Alright, so ladies and gentlemen, may we listen to an inspirational message coming from our very own barangay captain of Barangay Burubor, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ladies and gentlemen, may I call in Honorable Captain Artemio Pahela. Sir. Andito na po ba si Cap? Once again, ladies and gentlemen, may I call on our Honorable Barangay Captain, Sir Artemio Pahela. Okay po. So, bale, nag-extend po pala sila ng session nila sa barangay. So, hopefully makakahabol si Sir. So, in the absence of our Captain, do we have here any member of the Barangay Council? Yes po, any member of the Barangay Council. Kung wala po, ako na lamang po. Alright, so may I call on here, Sir Crisanto Pahela to give us this inspirational message. Sir, please, the honor. Thank you, Apo MC. I did not expect nga Shakti agsaw dito yung kakabsat. But anyway, kas natudyong soldado nga kunada, masapol nga agtong paltayo ti pamilin. Umuna-unay kablawak, digito'y agasawa, nga mang celebrar iti inay mapulo nga tawen, ti inda panagkalaysa. Kastamet ti na isang sangayan nga panagkasakay, ni Uncle Juan iti may ka siya mapulong nga tawen. Medyo naundayen apo, nakagasgasat dagitoy nga gasawat nadanon da daytoy nga kanito nga panang celebrar da iti makunkuna nga Diamond Jubilee. Taman mano apo iti makadanon iti kastoy kastamet iti tawen ng Uncle Juan. Dagiti daddo maket walang forever kunada. Ngem dito'y tayo nga makita na po agpaypayso nga may forever. Naimbag nga rabi kadagiti apo nga bisbisita nga nagapo iti sabali nga nasyon kastamit iti sabali nga probinsya iti kabangibang iling ken barbarangay. Awam na po kapitan payapo baka sumarsarununton ket idanon ko kablaaw ti sibubukel nga konseho ti barangay iti naragsak nga panagkasangay ng Keljuan kastamet iti naragragsak manen nga panagdenayo anti tiyabing ken ng Keljuan ket tarabayan na kay kumana po Diyos akan kanayon kastamet iti sibubukel nga pamilyayo ket agyaman kami iti suportayo ti barangay tayo nang nangruna iti panakapaduras ti pamati tada kayo ket ngarod ti maysa kadagiti manginundunar ti pagsiatan iti chapel ti barangay tayo dito'y Romano Katoliko. Ket kastan kakabsat agyaman nak ket naimbag nga rabi tayo amin. Alright, so thank you so much Apo SDM, Sir Chris Pahela. Thank you so much po, sir. Alright, so naka-ready na po yung food natin pero sabi ko nga po bibitinin po natin kasi baka po mamaya pag after po natin kumain magsisialisan na po ng hindi pa po nakapagbibigay ng regalo. Ano po? Yes. Okay, so this time yung nakalagay po din sa program yung susundin ko po. May we have their first dance as they celebrate their 60th wedding anniversary. Yes, so sir and ma'am, mabalin yung ti sumala diti tinga ma'am and sir kat dagiti nga rodmot apo sang ili tayo mabalin yung apo ti agparwad agbitor apo. So to karmestro may salatan nga sweet music. Once again, ladies and gentlemen, our performing band from Santa Cruz, Ilocos Sur, the Sweet Blend Band, Mr. and Mrs. Torda Duo, together with Mr. Narve Desalia. Thank you so much po.
again, ladies and gentlemen, let's give our big hands Only fools to Mr. and Mrs. Talbot. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Napaka-sweet naman, napaka-generous naman po ng mga money givers natin, oh. But I can't help falling in love with you. Like a river. Yun, oh, may nagpapaulan ng US dollars. So, palakpakan naman po natin si Sir na naka-floral. God bless you, Sir. So it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. But Okay, another bunch of 1,000 pesos from Ma'am Emma Talbo. in love with you. Another 500 US dollars. Like Another 200 Canadian dollars. Parang gusto ko na lang din ikasal eh. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Ladies and gentlemen, alawa pa nila misaan. Take my Lagi na Peter na ako, sabot ayan, para aputi. Liwet ko ako. take my whole life too. But I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love with you. Okay, so here's another song para po kay Sir Juan and Ma'am Modesta. I believe madami pa po ang magbibigay. The night is still young. So ladies and gentlemen, let's give it up. So Mr. and Mrs. Talbot. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you one this time, but darling, just kiss me slow.
Your heart is all I own. It in your eyes, your own and mine. Baby, I'm Yun, no? May nagpaulan ulit sa colors. Thank you so much, ma'am. you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whisper underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Will I find a woman I found a man stronger than anyone I know? She shares my dreams and hope that someday I shall her home. Oh, oh, I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my head, make my girl be your man. I see my future Yun, in your eyes. Yes, so there we have it, ladies and gentlemen. Once again, Mr. and Mrs. Talbo. So ano pong sinisigaw ng madlang people? Kiss! Yun! So before that, baka mabalin ko ala yung JB ngay kon lola, lolo. Okay, so pahingi pa ako ng saucer. Late for the cake po. Yes, for the slicing of the cake po. Diyan po muna kayo, ma'am, kasi may sinisigaw yung madlang people, hindi daw po satisfy sa nakita nilang kiss kanina. Gusto po daw nila is 5 minutes po. Kasi 5 years ng ligaw si sir, 5 minutes po yung katumbas ng kiss. Alright? So, can someone assist me here po? Pero before that, kanta po muna tayo ng happy birthday song bago po tayo kumain. Okay lang po? Yes, so before po tayo mag-proceed sa ating dinner, can we just sing the song Happy Birthday? May lighter po ba tayo dyan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ayan, so kumanta tayo amin, Apo. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so in 5, 4, 3, 2, 1, make a Happy wish. birthday. Yun, so excited mag-blow si sir. Happy birthday to you. Ma'am, dito ka po sa kabila, ma'am. Ma'am. Yes. So ibigay mo kay sir yung pang-slice ko, ma'am. Sir, slice ka po ng cake. Kasi lagay mo po sa plate natin. Yun. Yun. And on the other side po, sa kabila po, sir. And
pahingi po kami ng kutsara, ma'am. Okay, so pahingi po ng kutsara or tinitor. Okay, so ayan, so hindi ko po sure kung nung po panahunan nila sir at ma'am is my cake na po. But this time, let's do it for the second time around. Okay, so susubuan po ni Sir Juan ng cake si Ma'am Modest. Hindi po ikaw kakain, sir. Okay, so wait for my instruction. Okay, so wait lang po. Wait. Ganyan na po ba kalaki, sir? Ba't ang liit-liit naman, sir? Idakdakgal mo, sir. Kate, alaem. Nayunam, sir. Nayunam. Dakdakgal mo, sir. Basta. Okay, so ladies and gentlemen, kita antay apo di pa nang isubo ni Sir Juan kini Ma'am Modesta in 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan, so palakpakan naman po natin. And bago po subuan ni Ma'am Modesta si Sir Juan, of course, isang 10 seconds na kiss. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Yan, so thank you so much po. So ma'am, ikaw naman po ang magsusubo kay sir. Okay ma'am, so ikaw po yung kukuha ng cake ma'am. Yes po. And ikaw po yung susubuan mo po si sir. Ayan, so palakpakan naman po natin ang bagong kasal. And again, another 10-second kiss. In 5, 4, 3, 2, 1, come on! Kiss po. 5, 4, 3, 2, 1. Kiss. Yun. Yung medyo matagal-tagal po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 9, 8, 7, 6. Okay, so isang malakas na palakpakan po para po kay Mr. and Mrs. Talbo. So thank you so much po. Alright, so before we partake our dinner, may I call on once again Pastor Pahela to pray for the food. Okay lang, sir? Okay, so requesting everyone na tumayo po ulit tayo before po tayo mag-partake ng food for the prayer, short prayer. Okay, sir. Alright. Agkararag tayo kakabsat, pag-pray tayo ti food. Let us pray. Amami kan Diyos mi nga dat sa dilangit, Lord, thank you. Iti daytoy apo nga rabii. Kadatoy apo nga pagyamanan mi, iti gundaway apo nga makipagragsak kami ti daytoy nga family. Ken kastamatan apo pagyamanan mi dagiti naisagana nga taraon ngin kamlak amen. Dawatek nga iblas mo agpaay kadi nga kiret pigsa dagiti nakapoy nga bagimi. Ken kastamatan o apo isublim tad adupay nga blessings kadagiti ima. Dagiti kakabsat mi nga nangi-provide daytoy apo para kada kami. Amin apo daytoy nakdawaten iti nagan ni Jesus. Amen. Alright, so thank you so much, Pastor. So please be seated po. Ma'am sir, pwede na po tayong maupo doon, ma'am sir. Tabilangan tayo man, tay partial unofficial nga parwat tayo, damdama. Okay, so ladies and gentlemen, our food, our buffet is almost ready. Dito po sa may pinaka-reception po natin, may food na po. And yes, so may mga buffet din po tayo doon sa labas. Wherein pwede po tayong pumila dyan sa labas. And kung medyo mahaba-haba po yung pila, okay po, so dito po sa taas, we have table number 1. Pwede na po kayong pumila, sir. Before po tayo mag-proceed sa buffet, punta muna tayo dito sa harap, ma'am, for the photo op. Sir, dito po muna sa harap, sir. Photo op po. And then followed by table number 2, number 3, number 4, and number 5. Okay po ba? Yes. Ayan, so before yung mga nandito po sa taas, before po tayo pumunta sa buffet, photo op muna with our celebrants. And sa mga nasa labas naman po, we have 3 sets of buffet outside. Meron doong buffet. We also have here and the other one, sir. Ayan, so and meron pa po doon. Yes. So let's enjoy the food. Pero later on po, wala po munang uuwi because we still have a lot of surprises, a lot of prizes to be given away. So we'll continue the program right after our dinner. Thank you so much po. God bless.
while having our dinner, let us be entertained once again by our performing band from Santa Cruz, Ilocos Sur, the Sweet Blend Band. You can dance every dance with a girl who gives you the eye and let her hold you tight. You can smile every smile for the girl who holds your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Yes, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun, dance and sing, but when we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Yes, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun, dance and sing, but when we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. And don't forget it's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Oh, darling, save the last dance for me. I realize the way your eyes deceive me, with tender looks that I mistook for love. So take away the flowers that you gave me, and send the kind that you remind me of. Paper roses, paper roses. Oh, how little those roses seem to be, but you're only imitation, like your imitation love for me. I thought that you would be a perfect lover. You sit so full of sweetness, a dance
that made of paper. There isn't any sweetness in your heart. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seem to be. But you're only imitation, like your imitation love for me. Perfect lover, you seem so full of sweetness at the start, but like a big red roses that made of paper, there isn't any sweetness in your heart. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seem to be. But you're only imitation, like your imitation love for me. Like your imitation love for me. Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know I always wanna be there, holding your hand, standing by to catch you when you fall, seeing you through. Change whatever is wrong and make it right. Let me take you to that wonderland that only you can share. All I ask you is let me be there, watching you grow and going through the changes in your life. That's how I know I always wanna be there. Whenever you feel, thank you for, you need the
whenever you call. You know I'll be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you to that wonderland that only two can share. All I ask you is let me be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you to that wonderland that only two can share. All I ask you is let me be there. All I ask you is let me be there. Okay, so ulitin ko lamang po, after po natin kumain, wala po munang uuwi. Marami pa pong part ng program and marami pa pong pa-surprise si celebrant for tonight. Yes, lalo na po yung mga nakabunot kanina ng kapirasong papel, malaking papremyo ang naghihintay. Malay mo, malay natin, baka house and lot yan. Yeah. Sana ako Fortuner, baka naman Hilux na model ng 2025, malay mo. Ay, wow. Yes, na color pink, Barbie ba? Sana ako ang palarin. Or trip to Boracay, or di naman kaya trip to Singapore. Or baka naman may mga balikbayan dito na dadali tayo sa Island of Hawaii. Bakit hindi? Hawaii. Or baka naman may makakabunot dyan sa akin. Swerte mo naman, boy. Relax naman. Pang-abuhayan showcase. 24/7 open. Alam nyo na yun. And shout out sa mga Facebook viewers natin via Facebook live streaming. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been gone. When all the past is over and gone, give me your troubled mind. You know it's you. I can do so much for you. I want you having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight. It feels so right. Feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Under it all you feel, you know how deep my love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so
to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels alright. Tinakpan panunutin. Uy, sabi na ti papanag, jak mailadawan to'y ring nakay, agayat at samanin. Hinasigan na, nakiam-am mo ka, inikan na, tuy imak na amwang pinaganda. Yung di mo aamo, tuy puso na alam mo. Ay, agayan at samanin. Yami sigatin at panunutin. Uray sa dinuti papanag, jak mailadawan tuwirik na kay, agayat at samanin. Nagistorya kan, nakaparay awit ka, adumaonas, naibus ka, gemjang ka na umang. Ket manipod idin, amok namang rugi. Ay, agayat at samanin. Ngami, sigatin at panunutin. Uray sa dinuti papanag, jak mailadawan tuwirik na kay, agayat at samanin. Agayat at samanin. Agayat at samanin. Okay, so just in case may mga special request mo kayo dyan mga kanta, just feel free to approach us. And if you know the song, our performing would be very willing to sing those songs para po sa inyo. So paalala ko lang po ulit, bawal pong mag-eat and run later on. Madami pa po tayong surprises. Wala pa pong naipamimigay na surprises, kaya wala po munang uuwi. Huwag niyong sayangin yung house and land. Our buffet is still open for everyone. Kung gusto mo mag-take 2, mag-take 3, or mag-take me, feel free po. Take out, ibang usapan na yan. Stuck on you, got this feeling down between my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way you feel now, I guess I'll be
time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed up my troubles and I told him all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to say I'm stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way you're from now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad to stay. Alright, so there we have it, ladies and gentlemen. So isang malakas na palakpakan naman po para po sa ating performing band. Once again, ladies and gentlemen, the Sweet Blend Band from Santa Cruz, Ilocos Sur. So if you wish to celebrate any of your events with them, feel free to approach Mr. and Mrs. Torda. So thank you so much po. So this time, habang tayo po ay nag-enjoy sa ating dinner, okay, so habang tayo po ay nag-enjoy sa ating dinner, we can now proceed sa next part ng ating program. So, ma'am, nabusog na po kayo, ma'am? Nakakain na po kayo, ma'am? Okay. So, ayabakon nga ro dapo, dagiti mangipaay iti mensahe para apo iti panag-birthday ni Sir Juan, and at the same time, iti panang celebrar da iti 60th wedding anniversary da. So, may I call on po? Una po din sa listahan. May I call on Dr. Takbas po. Okay, so balikan na lang po natin si Dr. Takbas later on pagka nag-arrive na po siya. So this time, tawagin po natin si Sir June Onciano for his message para po kay Ma'am at Sir. Yes, sir. Nakapagbigay na si Sir kanina ng ng napakadaming dollars. Ngayon naman is yung birthday message, and message din po niya para po kay Tatang and Nanang. Wow. Wow, this is a unexpected part of the program. Okay lang, Uncle. You want me to give a message now? Good evening to everybody. I know everybody hungry. Like me too. I'm hungry, but the MC, just cut, my mood of eating. So, but anyway, I'm always, I was once a Boy Scout. So Boy Scout is a Boy Scout. Okay. Today, Uncle and Auntie, is your 60th wedding anniversary. The day, the pleasant day that
both of you met together with its life. You are the perfect couple in right now that what do you call this? That I attended. You have shown to the world that true love still exists, and may the presence of your love will grow for the years to come. And I wish you all the best, the greatness, eternal happiness, and peace. You know, Auntie, I will tell you this again. Nga kanayon ko nga doble-doble ang kanyam nga agyamanak iti panang tartarakin mo kadati balasang ko. Ket imbilang mo man nga may isang anak, at tunay na anak, ket ado tinasursuro na kanyayo kinangkel, iti nasyaat nga galad. So nga, I'm so thankful for treating my daughter, Yumi, as your own. So nga, dito ka na 60th wedding anniversary yo kinangkel. I know that a lot of couple wants this perfect marriage to experience or wishing to have this awesome relationship. But if not, all couples, all. Okay, so wishing you again, Auntie, dito di may bagak kanyayo kinangkel, da kayo, you are the best auntie and uncle that I have. So in behalf of my family, I would like to congratulate you again. And God will shower you more blessings. And all the desires of your heart will be fulfilled. And lastly, in behalf of my family, we love you and God bless, Auntie and Uncle. Alright, so thank you so much po, Sir June. And so, isa rin na tayo nga rin po nga awagan ti sumarunong nga mga ipa-IT mensahe, no other than Sir Bobit Vitamog. Yes, sir. Ikaw po. Alright, so thank you so much po, Sir June. And so, isa rin na tayo nga rin po nga awagan ti sumarunong nga mga ipa-IT mensahe, no other than Sir Bobit Vitamog. Yes, sir. Ikaw po. Nimbaga rabita amin na po. Happy birthday, Uncle. And 60th wedding anniversary to a truly inspiring couple, Uncle and Auntie. As we celebrate your incredible milestone of love and partnership, excuse me, we also rejoice in the wonderful years of life and wisdom you both have shared. Your unwavering commitment, resilience, and love for each other have been a beacon of inspiration to all of us. May your special day be filled with joy, cherished memories, and the warmth of family and friends. Here's to many more years of happiness, health, and togetherness. With all our love, your relatives. So there we have it, ladies and gentlemen, Sir Bobit Vitamog. So thank you so much po, sir, for your message. Yeah, so palakpakan naman po natin si Sir. Yes, thank you so much po. So we have here next on the list po. May I call on Sir Enrique Onciano Jr. Once again, Sir Enrique Onciano Jr. So there we have it, ladies and gentlemen, Sir Bobit Vitamog. So thank you so much po, sir, for your message. Yeah, so palakpakan naman po natin si Sir. Yes, thank you so much. Hello, sir. Good evening po. Here next on the list po. May I call on
sunod, Sir Enrique Onciano Jr. Once again, Sir Enrique Hello, Onciano Jr. sister. Congratulations. Tayong, congratulations. Happy birthday and happy wedding, 60th wedding anniversary. Good health. Hello, Sir Benedico. Good health and God bless you. We love you both. We love you both. So there we have it, guys. Palakpakan naman po natin Sir Enrique. Thank you so much, sir. And so next po, susunod po na magbibigay ng mensahe, tawagin po natin si Sir Rudy Onciano. Sir Rudy po. Ayan si Sir. Hello sir, good evening po. Poging-pogi ni Sir O. Naman po natin, Sir Enrique. Thank you so much, sir. Bagong lahat, mga kapatid. Bigyan ng mensahe. Kablawan kayo muna ng magandang gabi. Sana na-enjoy nyo itong anniversary ng aking bayaw at aking kapatid. Sana humaba pa ang mga buhay nyo at siya kayong halimbawa sa atin mga kamag-anakan. At sana tuloy-tuloy din ang pagtulong nyo sa iyong mga kapatid, pamangkin na po. Kayong salamat at pag-imbita nyo sa akin. Galing pa ako sa Maynila. Sinadya ko lang ito para maka-attend ang anniversary nila. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa inyong kapatid na mahirap lamang. Salamat. God bless you. Alright, so thank you so much po Sir Rudy. Galing pa po Manila si Sir. So kung may galing po sa bandang South, may nanggaling naman po sa bandang North. So galing po siya ng Santa Teresita, Cagayan. So tawagan po natin si Ma'am Selly Bisaya. Yes, Bisaya po yung apelyido pero galing po sa Cagayan. Asan po si Ma'am Selly? Ayan si Ma'am. Ay Ma'am Selly? Manila si sir. So kung may galing po sa bandang South, may Ay, nanggaling akala ko po si Ma'am. Sorry po. So galing po siya ng Santa Teresita, Actually, Annalyn Bisaya Valdez. Selly Bisaya. Uncle, kan auntie. Ay, tanda kayo na auntie. Kat maragsakan kami nga nakadanong kami ditoy. Gapulaeng kan dito nga okasyon. Kat manipod pa idiubing nakita itirigriga ni Uncle Mi. Katata namin iti napintas nga nagbambanagan ti pinagrigrigatan na. Ket Uncle, happy birthday. We love you in behalf of my family and my cousins who is with us today. Agyamang kami, Uncle. Auntie, happy anniversary sa inyong dalawa. Kat maragragsakan kami, kastoy nga umay kami dito ikot, na kastoy lahat lang nga okasyon, pagka-umumayan mi. Naragsak, iyong umay mi dito. Kat kastan, naimbag nga rabi itay amin. Alright, so thank you so much po, ma'am. Ang sukat kayo, ma'am. May sapay, ma'am. May salanganan, ma'am. Ayan. Maragraksakan kami, kastoy nga umay kami dito ikot, na kastoy lahat lang nga okasyon, pagka-umumayan mi. Naragsak. Okay, so, may sapay apo nga mensahe nga gapo-apo kini Barangay Captain Ma'am Gina Tabor. Yes po, ma'am. Ma'am Gina. Ay, sir. Thank you, sir. Maunay po, nakmang kablaawan da manang tiyabing ken ni manong angkwan. Ket sapay kumata, dito nga kakang kanayong okasyon nyo manang ken manong
agtuloy daw pa lang hanga umabot ti 90 laeng no diket agbalin nga 100 nga kunada. Ta malaglagip ko lang na di papang miket 97 ta nadikit unay nga gayem ni Tata Angkwan. Ket sapay ko ma ta detoy nga pinag-birthday yo ken anniversary yo agtultuloy ingana ti kay panagsinakin ni Tata Angkwan. Ket agyaman akmet ti pamilya ta Talbo apo ta nairaman kami nga naimbataran nga umay makipagragragsak dito'y Borobor. Ken kastamet apo dagiti aming nga bisita kablawang kayo met tinimbag nga rabiyo ken naragsak nga intay pa nakipaset daytoy nga programa ti inda pinag-birthday tinarungbo da Tata Angkwan ken anniversary da Nana Chabing. Ket thank you kada kayo nana ken ti invitation nyo kada kami. Yoso na iti agni. Okay, so thank you so much po, Kap Gina. And so this time po, yan ano yung subasit, mami, daddy, mami, daddy, tatang, nanang, makasuksukatan da kanon. Pero, si Mangputan po ni Kapitan. So, our very own barangay captain of Barangay Borobor. So, awagan tayo man nga rod po ni Sir Artemio Fahela para apo iti may isang mensahe nga ipaay na para kaday kini Sir nga agkasangay ken mangisal-celebrate at ti 60th wedding anniversary da ken para kada tayo amin apo. Once again, Sir Artemio Fahela. Pero si Mangputan po ni Kapitan. So our very own barangay captain of Barangay Borobor. So awagan tayo man na ron po ni Sir Artemio Fahela. Andyan po ba si Kap? Sabi nandito na si Kap. Okay, so pangir-orayan tayo nga ron apo kin ni Apo Kapitan. May samanan apo nga mensahe nga agapo apo kin ni Dr. Wendelin Rodillas Talbo. Ma'am. Yan si Ma'am. Yan sa palakpakan tayo man apo ni Doc Wendelin. May samanan apo nga mensahe nga agapo apo kin ni Dr. Wendelin Rodillas Talbo. Ma'am. Nalalay nagtatangag sa una po ta, nakatama na kon. Tata na lang uminom after how many years. Sakbay man na po nga ikted ko iti mensahe kada katugangak. Iya mamukmampay iti bagik aglalo kadagitay bisbisita tayo. Ta kinagpaysunahan kuma nga siyak ti agsao no diket nilakay ko ni Henry Talbo. Ti may katlo nga bunga ti ararasaas datatang Juan keninanang ko nga nakapinpintas itang arabi. Siya apo ni Dr. Wendelin Rodillas Talbo, mangisursuro iti University of Northern Philippines, Associate Professor 5 at that. Kaya tadaan kami metapo iti duwa nga anak ni Henrix Lindel Talbo apo, nga misonalaeng tawanita, tanada ti internship na Dumaguete City, ket mga alang amin apo, iti marine transportation. Iso nga ti adalaeng kada kami ket ni Drent. Ayabak to madamdama ida. Sakbay na. Dagiti daydayawek nga sangaili. Iti daytoy nga rabii. Nang runa dagitay kapitanes nga da dito ita nga rabii. Ni Tita Gina ken ni Uncle Cap ken dagiti konsehales nga da ditoy. Dagiti agkakadaeg nga bisita. Iti panang celebra. Iti 90th birthday ni Tatang Kunga Angkwan. Ken ti 60th birthday ni Nanang